Nadamo se da je sada došlo vreme za revanš ovde u Dohi. Sjetit ćemo se i kazanja kada su nasi deklasirali Hrvatsku u finalu. Pamtimo i onu pobedu iz Rima 2009. u polufinalu kada smo savladali Hrvate. Hrvati ne mogu da se pohvale dobrim rezultatima i Hrvatska, nažalost, ima preciznost iz igrača više. Igrač Juga iz Dubrovnika, Žuvela je strelac. I evo i trećeg. Ali ono što je najznačajnije, prelazimo u vodstvo, vodimo 5-4, Đorđe Vučinić. Hoće li Jakšić? Hoće! Još jednom! Srbija 7, Hrvatska 5. Ovoga puta smo pritisli Burića na mestu Konstative, neverovatno. Neverovatno šta je prošlo. Brani Bijač. Idemo na Vica, još jednom, evo gola! 10-10. Tu smo u boljoj situaciji, ali trenutno nismo u rezultatu jer, nažalost, Marko Žuvela, evo šanse da iz trećeg peterca postignemo gol. Neverovatno. Marko Bijač je odbranio 2 peterca na ovoj utakmici. Polako ističe to vreme, ali nažalost Hrvatska odlazi na 2 gola prednosti, nismo se odbranili. Imaćemo u Parizu na olimpijskim igrama priliku da odbranimo dvostruko uzastopno olimpijsko zlato i da se eventualno revanširamo Hrvatskoj za ovaj poraz. Dakle, nastavljamo borbu za 5. mesto. Hrvatska ide u polufinale i čeka pobednika meča između Mađarske i Francuske. Toliko od nas, čujemo se narednih dana.